di pesisi lebih. Angin ngesir-sir grudugan ombakis kadi metembang ngulangunin hati. Rasa kebatet batis semejalan mengojok dagang sate langwang. Kenyam ni manis beli dot kenalan abang pedas nawa nyeng ada milohe. Pesisi lebih rikala bulan purnama ya pasye kelak kelip sekadi sinar berlian dukung mewali bene-bene sadagiran nyih nengang asri di pesisi lebih. Nuju dina sanis cara tiang melali di pesisi lebih. Angin ngesir-sir grudugan ombakis kadi metembang ngulangunin hati. Rasa kebatet batis semejalan mengojok dagang sate langwang. Kenyam ni manis beli dot kenalan abang pedas nawa nyeng ada milohe. Pesisi lebih rikala bulan purnama ya pasye gelap kelip sekadi sinar berlian dukung mewali bene-bene sadagiran nyih nengang asri di pesisi lebih. Pesisi lebih rikala bulan purnama ya pasye kelap kelip sekadi sinar berlian dukung mewali bene-bene sadagiran nyih nengang asri di pesisi lebih.
tiang tu se taen nganggur kemu ingat kemu nimbapane ngumi kelacoran wali setuju ngalon bali mandu ke ento tiang tu se taen nganggur kemu ingat kemu nimbapane ngumi kelacoran wali setuju ngalon bali mandu sakit hati bali neng ningang punyin ramana dine sebilang tepung sedat masih setuju ngalon bali mandu reside membelingan sapa gas beli ketemu ngajadi rasa bahagia dikena beline kenyam adi sedata mengoda Dan dinas kadi ya i gula
sarenati. Resida membelingan sapa nugas beli ketemu ngajak adik keras sebahagia dikenang beline kenyam adik serta mengoda. Saya kapining tresnan beline beli sing ngerayu mandu uli dasarenati.
ngejar ngetor kerasa payune rikala beli nyambat dan tiange sampun nyerang tresna kendeli jani basangan tiange subamisi sing adelen nulian laksanan beline beli bagus dong tiale buah basang tiang subengan can ngadayana kudiang jani berladayang tu sengidang tiang pedidinana ala subat tiang takkan tisagane udang tiang jadi beli engken betiang medaya jani tinggalin buah basang tiangnya sebangajan ngedenan rasa Allah tiang tekenin nyama beraya beli udang tiang jadi beli nah adik ke adik sang saya beli mulutnya dia lah kan uang adik yang tibahan sudah mengone tiang sampun nyerang tresna kendeli jani basangan tiange subamisi sing adelen mulian laksanan beline
lanang tresna kapining adi lekat pitresnane janji hidup samadi sing medayat taken unduk jani andang sakit mata bata tresnan beline nista yang adil ne surat adine tak kenyakit tenati asalkan adine dan utang semanya yening mula sangkaning nadi magaden tresnan beline sing dewe beline memaksa nanging beli tu sing medaya lagar kekeng ne dadine pada tresnane menyakit hati sakit mata bata tresnan beline nista yang adil ne surat adine tak kenyakit denati asalkan utang semanya yening mula sangkaning nadi magaden tresnan beline memaksa nanging beli tu sing medaya lagar kekeng ne dadine pegat tresnane menyakit hati yening mula sangkaning nadi magaden tresnan beline tu sing dewe beline memaksa nanging beli tu sing medaya lagar kekeng ne dadine pegat tresnane menyakit hati
Nejani tiang lakarnya goyang teken undok tingkane isangu kamu mai serta tengah beota tuara menghitungan kena timpang isang ada mana mengawi-ngawi asa tata ngai timpale bingung adong batikan jema tingkah corak adong makade timpale maka jarasa manipuan cai ke tangkap pasar ampun bakat ampun hati potili apa lagi mau terkutak di mangkok lo timpale pidana ya nolak timpal tak dari bakat ampun ngoyong gitu kan umur kita masih dalam miliu nak lo pada alam kakak jingut Sangat Megani tiang lakarnya goyang teken undok tingkane isangu kamu mai serta tengah beota tuara menghitungan kena timpang isang ada mana mengawi-ngawi asa tata ngai timpale bingung adong badikan jema tingkah corak adong makade timbale maka jarasa manipuan cai ke tangkap pasar sangut rangka adong badikan jema tingkah corak adong makade timbale maka jarasa manipuan cai ke tangkap pasar nut jaran kurungan sapi cunang jaran peron dan dobe gulengnya sangutnya dan laut jompo nut jaran kurungan sapi cunang jaran peron dan dobe gulengnya sangutnya dan laut jompo TKB gulengnya sangutnya dan laut nyongko nyongko kan ten kebo tuh bentar sih Lun apa rasa mekesiap dewek beline nerima titipan tulisan hati sane mau pamit ninggalin dewek beli kalau beli kita megarapan kerasa sahabat di kanahe pikiran mana di lawat adine dadi ganahan sujatine beli adot kecundo apa kehane ane kesenggung tresno apa ke beli ketiben kasmaran rindu beli ketujuh reng adil mantah hadi bunga kena beli sen hadi apa dewek beli Cina ken beli ngan bosan satu cerita jani isin kena hadi sudah ken terima kasih beli
Semekesya dewek beline nerima titipan tulisan hati. Sane mau pamit ninggalin dewek beli, kalau beli itak megarapan. Kerasa seperti kena pikiran di mana dine minggu. Lawat adine dadi kenahan, sujatine beli edot kecundung. Apa kehane ane kesengguh tresno, apa ke beli ketiben kasmaran. Rindu beli ketujuh reng adi, mantah hadi bungan kena beli. Sen tadi papa dewek beli, cinaken beli ngan bosan satu. Ceritain jani isin kena adi, sudah ken terima kasih beli. Sen tadi apa dewek beli, cinaken beli nan dosan satu. Ceritain jani isin kena adi, sudah ken terima kasih beli. Ceritain jani isin kena adi, sudah ken terima kasih beli.
lo nampi unyin beli nih. Beli nak nagih kacang apa? Bapak lo ngurim beli ngopan makai mune kacang. Beli itu tuh orang oleh kacang, orang ada nyerempet gitu menghina. Oh, masalah tapi kaden lo barang itu, nak yang tuh tapi ya sih. Ya ini lagi belinya mengemangan, sengang rumah. Hati ayu, kok hati ayu, sepedetan beli memai. Dua nyalani, sepetudo bapan adine. Kapang presiden, lagi barang ane makapo. Dua adine mengabel. Beli bagus, barang encen kena hang beli. Udah gede son, untak ngosangkan beli nih barang larangan, mula patut pingitan tiang, ku sing sidelakan Yen tu sing serah